ایواره خوش بینرین چارپل مدیا و برنامه پانوراما چارپله امیشه دیسا به میوان خراب ورانه میوان من برئیس قاسم ارگین چیگری سروکی گشتی پارتی آزادی کردستانیه هر وهاد نوبری دا دیسا میوانه که منی دنیا هیا دم جاره کی تایبتی دا دی اوجی وره او هات امی پاشل سرویجی باخن برئیس قاسم ارگین هن بخیر هاتنه سرسرا سرچاوا بخیر رابین سپاس گلک ممنون ام بنرن که جاری مدا یا جی برنامه مدا ایشف چه هی ام لسر چه باخن لسر وی حوال رجی ویدیو کی آماده کرنه ام وی ویدیو بنرن که چیه به بله بینرین چارپل مدیا ام جوارا جید بجن هون گلکی بخیر هاتنه و ام هیوید کن هم بته بنیه خواه و بپرسه خواه برنامه ما دولمنتر بکن پیشیا که ام دست به برنامه خواه بکن هم دزانن که ایرو و 86 سالیا ترتله درسمه یه 86 سال برنها لدرسمه اما بیجه بگشتی به همی آوای دولت ترکیه به امضای مصطفی کمال و فوزی چاقماق که دست به کشتن و نهیشتن کردا کربون حتی به چکی کیمیایی و به طیاره خواه که جار عولی بول کردستان گله و تقاندن سر کردا دست به شرکی گران کرن و به هزاران کرد دوی دا قتل کرن و هر وها دیسا به هزاران که چوزاری وان که امنها دبینه پشت 86 سالی یا پشت 80 سالی که ام دبینه که کچی وان کسو کاری وان نوی وان لباجارن دن دولتا ترکیه متروپولین ترکیه درتن اون زن لسر ویا گلکی برنامه و ویدیو اوجی چی ببون متب هفرا گداری کرد ام لور بنا از بخوا بناوی خو بناوی کارمندین چارپل مدیه وی بویرا کو قتلیاما کرده دا بو پیشت خواه وی بویری رو رشت کن و هیویا صبر و سلامت جبو کسو کارات خوازن و ام هیوید کن که او قتلیام ده قرکاوان دا بمینه و نویه وان زاروکی وان روژه کرابن و حیفا بابو کالی خو بستینن لسر آخا خواه با آزادی بجین بله برئیس قاسم ارگین جارکدن هم خیر هاتنه دوی واری دا اگه هبت دو گوتنی وی هنجی کرم کم بیجن پاشم دروازی برنامه خود بید گلک سپاس اجی دست پیکه دا هیویدانم که تماشاوان ما سورکی جوی برنامه ما بگیرن فیده کی چه ببه سپاسیا جوی گاوا سپاسیا تماشاوانه و کارمند چارپل مدیایت کم بله یعنی وقت باسا ملتا تکرن هر ملتا تشتکی خو مشهوره یعنی امجی دبیجن که ملت ترکی مخابن اوجی مقاطعه خو مشهورن کرکرنا ملتا که ملتا مشهورن که ترتلا درسمه ایرو سال وگر آویا وکو جهانی زمان هم قاطعه درسمه هم جی همی قاطعه الانادولیا الکردستان کلسر نتو که نتوا بتایبت جبر نتوبونا وان هاتنا کرن شرمزار کم
ام هیویدارن کو قاتلیاما درسمه جی هم جالیه ملت یکبوی هم جالیه دنیای و هم جی بگرنگی و پشتگیریا ملت کرد و وره و قاتلیام وره بریارداین و پشتی حفقا سالان حسابه وی وره پرسکرن کو جبركو تركيا و ام بيجن سيستما تركيا وخديه تركيا هيجي دفان قاطع ما ياخذ بردوامن دفان دمينز داكو ام بيجن يعني قاطع ما درسمين نا يكن نا داويه جبوي جاركدن ام وكو كمال مصطفى كمال جي بناف كربو قوتو كو اودر بيوك كلا جبو دولتا تركيا دفي اموي كله و نخوشين جو راستكن بوهم اوكي تخوازم دفي نافر داجي بدم ديار كرن كو هيجي جاليه هناك درسمية و تايبت جي هناك كردان و جبو كو مصطفى كمال لوي در باقش بكن زوري ددنا خو لبرا جيهان تفزان كسن ديروك ناس و كسن سروري باسبورن لكولين كرنه دیاره کو به امضا مصطفى کمال و حوالی هاتیه کردن و بریار دولت ترکیه. بله ما ویدیو خو گداری کرد مجرمه گرم یا اوله هلبجارتنن جبو پارلمان ترکیه و سرکوماریا ترکیه لترکیه و هر وها بخوازن نخوازن باکوری کردستانی جی اوا دمکی نزدیکی مهونی وکی که به گرمی به همی آوای دمشه ام هاتنه ده روزن داویه ده 14 مهدا اوی دنگدان به داین که انجام آوی چه ببه اما لوی ببینن لجبو انجام البت هنکی تشت هنکو مرفت کرش پیشی دا پیش بینی خو که خو بیجه ل ام دبینه کل لترکیه اف هالبجارتن با آواکی بیجن به متینگو به شتانتو به ویدیویو به اوکاد دمشه لجالی کی واجی دولت ترکیه یاجی چه وزیر نفخه ترکیه و هر وها سروک هماره ترکیه با آواکی جی تهدید کن مینا که چوا دی پشت وی هلبجارتنی دی بیجن ولا آواجی نظام 15 تموزا نظام کنگه نویه و دی بیجن شخوا امریکا جی وسا گوتیه دبکو جونتا کی جی درکوه دبکو او که جی درکوه لی ام نزانی که از وانا پیشی جاو که میوان خواب بپرسم هلبت امی به هورا شیروور بکن لی هر وحال لی باکور کردستان جی املی نهرن که پارتیان که 40 سال بو 30 سال 40 سال بو که لی باکور دی همه بیجاج تبله وان پیشتر تشتکی وان تنه بو نها جی لی باکور کردستان بیا مینا که چوا پارتیا هر یکم و صادقیه yani division Kılıçdaroğlu belki sada hafte sada haşteci denge kurda bigre o denge kurda be sero komare Türkiye o her vaha devi sonda kodgo Türkiye'm doğruyum çalışkanım ji bir de xwandin carekden bi ser kurda ve were ve şehravan seroke şehravaniya Diyarbakır lo İstanbul'e koça hat سردان احمد ترک رسمی آتاتürk داوان اوجی چکای دی نطقی آتاتürk بده کرده ام ببینن که میوانه ما چد بجه مهنکی کدمه ناوه هیوید کم میوان بخواه برس مهنک تشتاب ده بس هنک تشتاب که بله گلک سپاس yani گاوانارل دیروکا کومارا ترکیه درینه براستی مرد دبردا باس هالبجارتنا عجیب که دیاره کو دلکی راحت مرد کابل مخابن ایکو پشتی کو سیستما پارلمانتری با آواکی ترکیه دست پیکریه سال 5 حیانها کردا کی دستک کرده او بونه اقتدار لیج بو کردا جی او اقتدار تشتکی نکریه
یه دوام دیسا بالکش اوا کو جروجا مجلسا ترکیه آوابیه حیانا با آواکی نونر yani نونر نبیجم لی ای وک بنیاد کرد دوی مجلس دا وظیفه گرتنه لی یک جواناجی حتی روژا ایروین بسر ناوه کرد و کردستانه نتشوه جبر کو براستیش خواه قانون ترکیه دوی مرتشک باستاویجی که قانون ترکیه پارتیا و قانون ترکیه هلبجاتنه وک همی قانون وان وقت قانون دامز راندنه وقت قانون چه کرنه پیشی کرد هاتنه بیروان و قانون خوشی لوی گوره چه کرنه جبو کرد بناسنامه خو بناوه خو ام بیجم سر ناوه ملت خو نشنوه ده همی آستنگا چه کرنه یکم مثلا دامزرانه پارتیازی همان تشته و کونجی دزانن یعنی نهال گوری قانون پارتیا جبو بشتاربونا هلبجارتن بتوایی باکور کردستان و ترکیه گلک زحمت کو جخوا یعنی ایکو خو وک امبیجن نونر یازی پارتیا کردی نشان ده یعنی وکری نشان ده بس حق پار ویجاره بدست خستیه اوجی ایجار بدست خستن اوجی چکاست کاربه و آرمانجا خو پیک بینه اوجی زحمت براستی لی گاوا دیسا مرو بزبره مرو بتکاره بدلکی راحت بیجه کو ام بیجن دویج آلیه کرده و نیج بیر کرن کو او کرد نیوه پارلمنتریا مجلسا ترکیه جی بدست بخن اگر که جبو چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان هرنوی مجلسه و نکاربن آرمانجا خوی داوی پیک بینن جبر که پرسا کرد و کردستان پرسا کاوایه که آنجا کرد و ترک نونر کرده و دولتا ترک رونه سر ماسکی و چافدر دنیای هبن که وک بشا سوسیا آنجا کاربن بوی آوای دناب سیاستک دموکراتیک دناب امبیجن روژوک دموکراتیک یا ترکیه کی دموکراتیک داد کاربن فکر خو بین زمان لوی داره ما فوانی کوج ملت بونه ته و جوالات بونه تن سروان بنگها کاربن چاره سرکن لی نایوه مانه کو مجلسا ترکیه و یاجی هلبجارتنه ترکیه چه دبن ملت کرد یاجی پارتیان سیاسی کرد و کردستانی علاقه دارن البته علاقه دارد که لمخابن بخوا بوی حاله خوشی نحن کو اف پارتی با آواکی دموکراتیکی با آواکی مافی خوی هموالاتی جی بکار بین و بشداری هلبجارتنا ببن مثلا اونجی دزانن جبو کو بشدار ببن جسادی پنجی یکی دوی لباجار و باجارو که ترکیه خبره خستن بکن و کنگره خواه بکن ancak وی چاخی کنگره خواه مازن جی بکن دکارن بشداری هلبجارتنا ببن اوجی براستی گلک زحمته که ام بیجن نها دو فاکتو بجیل باکور کردستانی و ترکیه پارتی کردستانی آوا بونه لگلک جیا واته که لوحه تمثیلکاری پارتی خواه یازی نونرتیا وان بازارا دلقینن راستی آستنگ نجات پرستی تین توا ایوان توا دیسا جیم جبو مداخله کرنا هلبجارتنا دوی کرد یک سر بونا یک عالی بونا و وی جاره پشتی 100 ساله جبو کو کیمانی پرسا کرد و کردستان ببرنا مجلسا ترکیه لوی درجی دکاربونا خو ifade بکرنا ری و ریباز هبونا امکان هبونا tabii ki ری باشتر ببونا لمخابن اوجی کرد ام بیجن وک پارتی آزادیا کردستان مگلک جاره حول دا کو ام بلوک کردی چکن و جاره ام بیجن اقتدار پارتیا اقتداری و حوالبندی پارتیا محالفت جهرپه و حوالبندی و خطا سوسیال مگویا جی اتفاقا سوسیال به اتفاقا کرده نه بس پارتیا جی به ناوه به اتفاقا کرده که معنی که دیسا هندزانن پشتی هلبجارتنا اگر که اتفاقا ملت بسر که احتمال جارک دن مثلا سروکاتیا ترکیه وره گوراندن قانون بنگهین وره گوراندن
آرمانجا ما یکه و او کو ام وی جاره که مانی طالبین کردای عاجل جبو بخنه دن گارانتیا قانون ترکیه‌ای ام یکسر بن به هف رابن کو ام تسیر لوان گروبا بکن لی مخابن چه نبو لیلی ام دبینن که جه صدا هفته یا جه هشته آلیین کردی آنها او مجلسه که هون جناب و باست که چاره سریا کردی یا جه کردستانه کشه کردستانه دویدانینه ممکنینه لیجه صدا هشته پارتیان کردستانی آنها دخوازن و داره وک چاره سری دبینن و کتنه هلبجارتنا حول ددن که بچن و داره لوی مسئله لوی چاره سر بکن اما چقدر ممکنه و یک آدو دیا سبب چیه که پارتیا آزادیا کردستان که جناب و جیگیر سروکی گشتینه او قصه حول دا که برای که جبهه که گروبه که کردستانی چه که به داخوازن کردستانی بچه پیشوازی وان تشتاب که چما چینه بیه اونتکاره نک بحث بکن بله yani عالیه تماشاوان آوازی ام بیجیم دیاره بچکی امکان بچکی سری راوستن که تقریبا 8 سال 8 پارتیا خواهد دامزداندی پارتیا آزادیا کردستانه ای روزی من توییتک نفسان بود براستی پارتیا کردستان آرمان جوان نه اوه که ام بیجن ببین اقتدار ترکیه و دموکراسی بین و یعنی آرمان جوان اوه آلترناتیف جه سیاست دموکراتیک را وکن که پرسکره که کرد و کردستان پشتی وی ساعت پشتی وی 100 ساله 21 دی به سیاست به شرع چکداری و به چکو ام بیجن با آوای که دما شرع راست نایب چاره سر کردن خو موک آلترناتیو و پارتی آزادیا کردستان مدامز رند که ام بریا سیاسی و دموکراتیکی ملت کرد با آواکی برخستن بکن که داو دوزا آزادیا و کیمانی خو لسر آخا ولات خو مافی خوی چاره نصیب دست خو بوی آوایی ام تبگر یعنی لی مخابن یا پارتی که شخورات بین پارتی کرد و کردستانی دوان چند سال داوی دا مرد کاره بیجه که برجواندین پارتی و شخصی کتن پیشیا برجواندی نتوی و کردستانی دور دا بری وان هلبجارتن یا دو هلبجارتن یک هرمی یک جی با آوای پارلمنتری مد سه هلبجارتن درباز کر مخابن yani وقت هلبجارتن تینه روژه و جارجانا بیرا کرده یا بیرا پارتیین شخورات بین کردستانی یا دنگ خوش کرده دگرن باس اتفاقات کن یعنی بخواه ام وید بیجن ام پارتی آوا کریه جبو کو ام جی دزانند و ام خوشی رخنه بکن خواه رخنه گری کو مخابن باکور کردستان ایرو خطا کردستانی روز بروز لواز دبه توی گوتنه که ام بیجن سیاستوان کردستانی وظیفه خود تام پیک نان تابی تنه نه اوه شرط و شروط روشا روحلاتا نابین روشا ترکیه سیستما ترکیه و مرد کاره برحتی بیجه که نها اساس راقیب سیاستا کردستانی یا هری مازن نها HDP پارتیا چپا کس که tabii o rakibe siyasi ezbejin ne ser sistema dijminantiye le rakibe me ew jiber çi jiber ko ew xet çıka xurt dibe em xeta Kurdistanî zayıf dibin em çıka xurt dibin ve ew jî hewqa zayıf be ew mesela Kurd û Kurdistanê zêde bi rastî jî ji xeta wê ji armanca wê dûr kirine mesela Kurd û Kurdistanê hanîne kirine perçekî ji demokrasiya Tirkiye ya jî çareserkirina pirsa Kurd em dibêjin ew bûyê awayî pênase dikin dibêjin ku demokrasî û dewleteka cumhuriyeteka demokratîk wê vê mesele çareser bike bixwe em alternatîfê wê siyasetê ne ku em dibêjin Kurd milletekin welatekî wan heye navê Kurdistanê wek hemî milletê dinyayê kêmanî divê ser axa welatê xwe bibin desthiladar viya ew navê çi lê dibe bira milletê Kurd navê lê deyne lê divê xwe idare bikin
مخابن يعني ديسا ام وگرن مثلا هالبجارتنا ev هالبجارتنا تركيا جي ملت کرد جی آرمانجا وان دور که تینه دخه مثلا پارلمنتره کی یا مثلا شارداره کی مخابن پارتی کردستانی جی دوردا مرد کاره بیجه که قباحت وان هیا دوی او زودترین روژک بزورن دعوا خواه نایوه معنی که هلبجارتنا با آواکی تام اگوکن لی بری هلبجارتنا دوی اتفاق آوانی نتوی کردستانی چه به بله برز قاسم از هلبجارتن انها و بیجه 30 سال بره بیجن 1977 كنتين مقايستكم هما بيجا وك نافروك وك تجهيشتن تيتا همان معنى دوي دم داجي تركيا كتبو او كي كريزكي جران ولباكوري كردستان جي هستن نتويتي هستن كردستاني بون هستن او كي تشقات شو بلندجي دبو وجاشي دبو و ناف ترکیه بخواد داجی شرکی ناف خود داجی دست بکرو که گوتن شر طلبا دوی دمی دا دیسا رابون CHP یا اجوید وک کنها چوا قلشتار اولی وک آلترناتیو جبو کرده جبو که کرد بین بگیرن که هنه که فراب ببن که هنه که روش آرام به او چاقجی اجوید درخست بون پیشیا کرده و دیسا جی اف آلیه مای کرده کنها به بوی خطی رانه یا جی او کد بیجن امی به ورداوی در رای خوا بدنا قلشتار اولی که هنه که کردستانی دگوتن جا پیجی وک اویدن وک آپی وی درمی وک مسپی وی درمی وک اینها قفر قوان جهفتنه دولت پارتیات دولتنه دولت خود پارزن جبو یجی لورن دگو که هن رای خوا ندنان هنه نان لسر رون لسر نانه وان بکن ایروژی جبو پاکی درو دور هنه کی درو دور جی همه بیجه تشتی و ساد بیجن دویژن لی جبو که ام بین بگیرن جبو که هنه که ام فراب بین جبو که شرط جیان بمینه دوی به ورداوی دا برا پاک جی یا جی برا درو دورتن جی رای خوا بدنا قلشدار اولی بلکه ام نفسه کی بگیرن yani be daxwaz û bê tişt wek serokê Partiya Azadiya Kurdistan Rêza Mustafa Özçalî jî dibêje çend carê digotinê xwe de digot nizam nexweşîna ew kê nîşanê me dikin û dibin me raya me dibin bi ew kê jî dine qebûl kirin bi filan nexweşînî dine qebûl kirin anha derû dorê Kurda bandorekî wisa didin ser pakê yan na yani pak dûyê alî de از خواهد دبیسم چونکی بلکه امج عالیه را گاندنه و بلکه به ایدی ام نبیجن آنتینه ما ام دبیجن ساتلیتی ما مزنترن جبویجی ام تشتی وسا دبیست حتی بنه او تویتا که جناب تا ایرو دابو دبنه ویدا دیسا هنه کسن که دوستن پاکینه یا جنزام چنه تکلیف تکرن که ام بچن رای خواه بدن چیه ناویوی بدن قلشدار oğlu اون چه دبیجن براستی دست پێکێ داژی مگۆ یعنی کورد di hilbijartina da hergav dikevin tesîra tiştekî ku yekî bînin yekî bixînin her wa çêbiye yani bi rehatî min tişekî ez merak dikim piştî li Tirkiye ji aliyê parlamenterî yani zafîtî çoğcîtî ku dibêjin û vir da من تشكي ليكولين كريه براستي يعني بيشك از بيجم هر جار كردا دنگي خدايا كي ويراكرنه او ندانا كيجي ويخستنه و افيا تقريبا بو 6 هفته سال عيني تشت بردوامه ناتينن دخنه كردي بين هر دو كيه مرد دخن فرق يعني هانینه نقطه کی و کو کرد دبیجن برا اردوغان هره او چد به برابر به yani mesela nefestandini براستی yani eko 200 sali mesela Kurdu Kurdistan'ı hemi kemnete ve Anatolia'yı لسر ایمها و اینکار کرنا
وانا في دولتي دامز راندنا آوا كرنا CHP بخويا ایروژی ذهنیت CHP دوی مسئله دا از کارم بیجم مسقاله کی زرجی نگوریایه نفستاندن چیه؟ نفستاندن باشه ام نل هم بره نفستاندن اینه لی نه وظیفه کردایه که اردوغان بخین و کلشدار اغلی بینن برا ترکوی بخینن برا اوی که نفس اوان تنگ کریه به هر آوائی تنگ کریه برا بخینن نفس ما هر تنگه yani بخواه از دزانم yani 20 سال بره ایکو اردوغان جهانی اقتداری aynı mesele bu. Disa ختمی bu. Disa gotun ve Erdoğan vere o disa rastici az rahat karın bezim. Beşer beferi. De diroka Cumhuriyeta Türkiye'de eko ve berpersiyare devletine mesela Kurda kabul kirne hunek gav avitine Erdoğan'e. Na az dve metrsiye dame ko CHP vere sebe yaji ev masa şaşa vere van tişte Kurda بدست خسنج برکو نکتنه بن گارانتیا قانونا وانا جیراکه دو من تماشا کریانه متینگا CHP İzmir'e ko brasti İzmir CHP'ye faşist ko kavan İzmir'e evji jberko ne Türk'ün lüvedere Ruma o gelek millet edin avitne bahre o çune o ser ko kavan u mal mülke wan ava kirne o buna nicat pereste Türk ewana do بمليونا هاد قوتن كو مليون انسان لورجفيانا وانا جي بدنگكي بلند ev sonda ko navi Türkiye can ben andımız son ev sonda Türkiye ırkçılığı lüve dere hevra xwandin dawiya ve sondajı ne mutlu Türk'üm diyene o her vate AK Parti ve sonde rakır mektebe dibistane Türkiye ویچ آخی CHP چو سری محکمه دا کو جاره کارنه ویا بین ورن یعنی دخوازم چه بیجم نها ملت کرد جبر آلگیه کا سیاسی کو نها اموک گاوادم گوت اموان راقیب دبینن کردشی کتنه وی موده کو برا اردوغان هر کیته برا وره از بخو ساله نارنم اردوغان چوه وی هر وا دیارش خو اجی باورم وی هر لیبری وی وگوزی باز کرد CHP جی چو بریوی آنواتان جی چو بریوی عدالت پارتی جی چو دموکرات پا یک چو یک هات لی مثلا کرده دا تبتشتکی نه گاوک هات آویتن نه هات زلال کرن yani جبوی برا CHP وره لی برا نه کردوی بینن جبو کو کردوی بینن طالبین پاکه هبون طالبین پاکه و تدکه تفگیر و هنک Partiyen Kürdistanî hebûn ku birastî vê carê me jî piçekî em jî layt bûbûn. Me got bira hema çend talebê Kurda wek em bêjin qebûlkirina zimanê Kurdî fermîbûna wî ya jî perwerda bi zimanê Kurdî navê Kurdistanê gundê Kurdistanê çend tiştên wisa ku aliyê hinek Kurda var hat redkirin dayî gotin hûn jî layt bûne hûn jî bûne perçekî sistemê vî dahî ne tifaka cumhur ne tifaka millet û ne jî tifaka ku ewên dengê xwe ji Kurda distînin sada notê xwe dengê xwe ji Kurda distîn tifaka emek û demokrasiyê wana jî nexistine bernameyê xwe van talebên acîl ji ber wî em bi xwe nabêjin bira Erdoğan hera kîtê bira were hem dibêjin kî van talebên Kurdan qebûl bike hem ên parlamentê hem jî ê serokatiya Türkiye em piştgiriya wan dikin lê mixabin yek tifaq jî vê van mesele van talebên Kurdayên acîl nexistine nav bernameyê xwe ji ber wî nizam em ê kingê bikevne wê münaqeşeyê yanî me wek Partiya Azadiya Kurdistanê em bêjin ji raya giştî ra bîr û baweriyê xwe bi tifaka tedeke tevgêrê me ji raya giştiya Kurdistanê ra jî ya Tirkiye ra jî eşkere kir ku ji ber van sebeba em ê piştgiriya van partî û van tifaka hevsiya jî nekin. Belê. Erê. Belê lê wextê ku meriv bi resmekî dagirkerî û
ولاتکی کلونی لدنیره آنها افشش قولی کد بیجن مثلا بیجن علی اردوغان علی کی ترکیه yani بیجن نیو ترکیه اجیج سیاکی ترکیه محافظه کارن لی علی های کو شش قولین ها چه کرنه کنسپتا ترکیه بخوانینه نجات پرستی وی هنه محافظه کاری وی هنه لیبرالی وی هنه و نظام چی وی هنه همه به هوران ها کنسپتا کی چه نکرنه yani ku meriv lê dinêre konsepta devletê di devlet vî avay bimeşe û tê da dîsa mesela Kurd û Kurdistan û doza Kurdistanê û ya jî azadiya Kurdistanê zimanê Kurdistanê de dîsa wek xwe roja ku 23 ya jî 100 sal berê not û neh sal berê ev devlet ku hate çêkirin bi aynî konseptê îro jî wisa dewam dike. بلش خو ام جی وی تین زمان یعنی ام دبیجن پشتی 100 سالا جارک دن دوی ام پارتی کی ترک نخینن یک کا ترک نینن دوی ام ببین برای سیاسیا ام ببین طرف سیاسیا و ام وک ملت کرد وک کردستانیان تفگرن کو ام بیجاره بیجن ام ملتکن و ام شرجی نخوازن ام کسی ناکوشن جی خوشی نادن کشتن لی ملتک دنیای دا ما فیوانی کوش ملت بونه ته چبه دوی دولت ترک وی ما فی قبول که نا وقتی کو ام لوی مسئله درن مسئله هل بجارتن ازی یعنی اگر کو نه 100 سال دیجی ببره اگر حیا مسئله کرد و کردستانه لباکور کردستانه ترکیه چارسر نبه نه دموکراسی ته ترکیه نه ابوریا وی راست به نه جی روز بروز و چکا هر نجات پرستی خود به و هر بزوره ام بیجن شر نافعی یا جی سرهردان مازن چیبن یا جی و هنه کردا بکن وقت دجمنش خراب کن سبب داربا چکن هنه پارتیان ترکازی و ده بجارتنا دا ترکا و کردا وقت تروریست نشان بدن یا جی وقت جداکار نشان بدن خورش بوی دنگا بجوین او جی نه چاره سریه یعنی اموک پارتی آزادیا کردستان جوه داره بانک کن اف سیاست آوائی 100 سالی که به هر آوائی کرانی هم دشار هم به قرکرنه هم اسمیلاسیونه هم به عبوریا لور هم به مال و ملک کردایی که دست دانی سر هم هاتنه بن ارد و سر ارد و هر تشتی پیکانی لی و به مسئله خلاص نکرد نه خلاص کرد نممکنه پشتی و ساعت 100 سال 21 اون ملتکی که بتنیل لباکور کردستان اول ترکیه دورا 25 میلیون هی اون بچاوای خلاص کن ریا هری راست بانگا ما اوه ورن وی ملتی قبول بکن و ام بیجن ما فیوانی ملت بونه چیه بوی آوای ورن چاره سر کرن یا ده هل بجارتنا دا یک بون نجات پرست یا جی کرد شخوار دنگی وان لحف بلاولانه یعنی ده هر پارتیه دا دنگی کردانه ده هر هل بجارتنه دا او جی مقابن وقت دنگی خودن تو شرطه کی بوان پارتی خورا یا جی وان کسی وان پارتی وان حزبین کو کرد پیشگیریا وان کن جوان را وان شرطه کو کردبونه قبول بکن پیشکشی وان ناکن او جی وان نادن برشاو یعنی تنه دوی 21 سال اقتدار آک پارتی دا که مانی هر دونمه دا که مانی هفته 800 ملت وکیلی بنام آک پارتی دانه بتنه اوانا جی تاوره کی انسانی یادی کردیتی دانینا چمان ما قرادنزی نوک ملتن جی بناوه قرادنز بونه بناوه حرم آخوه هرگاه دامگاه خواه اقتدار ترکیه تخن باشه ایکو وک ملت او هی مافه خوی ملت بونه با آواکی دده بردوام کرن نکار ورن باهاv ne de CHP'da ne de AK Parti'da ne de parti kirin evji de jeberde eko Kurdivan vek partiye Kurdad binin le mukhabin ta alakawan vek sistem yaji vek bername Kurditiye ratine evanaji jibo çare serkirina pırsa Kurd vakti ittifaka jitkin naha hunji tamaşatkin tamaşavane veji tamaşatkin ko Partiya çepi keski yaji pa HDP takriben saleke derdora ittifaka millet de çevte
و دنگ خوشی بدوان اف هفتی اعلان کردن و دنگ خو بدن کلشدار اولی هیچ جوان راد بین ولا اف نمتفقی من تا علاقه مبوان راتنه باشه یعنی جبوکو 6 میلیون دنگ 6 میلیون کرد ببینه وره کلشدار اولی را بگوتنه کلشدار اولی اگر که ام 6 میلیون دنگ ند نته تو نکاری ببی سروک ترکیه جبوکو تبوی سروک ترکیه ام دنگ خو بدن تا ام مثلا اف طالب می عاجل وقت طالب ملت کرد بدانا برچاب یاجی بکرنا وقت شرطه کی از باورم و مجبور ببیا کو کلشدار اولی و ماسا شش وان طالبه وان بدا برچاب درجه بردا طالبه بدا برچاب وان وک پارتی وک متفق جی قبول ناکد و دنگ خوب جی بدنا مجی هم برا بدن مال برا نیزی منبن باش اوه کو نیزبونا کردا قبول نکن و چا پرسگره کا کرد و کردستان چاره سر کن بخواه ام تهوی کیمه جوان تنه او شر نابرا ترکا بخواه هالبجارتن جي دوان داي مع علاقة دارت كه لوي إمكان نادن ماكو أم تشتي مع علاقة دارت كه أم لوي بارلمانتوي بينن زمان هنا جبو كردي كود تشنه وي بارلمانتوي رورشيه كي مازنه كو هيج زمان وان راد بين زمانه كي ناس ولوي دره بشرم بفدي نکارن تاورک دینن بیشن کو هری کم اگر اون زمان ما قبول نکن ام به پارلمنت و دا جوارا پارلمنتری ناکن اف جی رورشی کی پارلمنتری کردایه بله گلکی سپاس ام دزانن کو حتی کرد بیک دنگی برسوا وانتشتا ندن به هورا برسو ندن ده هرگاف حال وان وها بعد دو کس سه کس دوی آلی بن چار کس دوی آلی بن نکو هدف تنه رابو به شرط و مرج گوهمه دنگی خواه بد نقلش داره اولی پارتیه دنجی وسا گوتن وک پسه که اونزان پارتیه که نابد دیسا بعد ادنا رانه اوانا جی اشکره کرن که اوی رای خواه جبو نزانم او تشتن که ما بعث کربو اشتا جبو هنکی بین وان فره به هنکی رای وان و به اوی دنگی خواه بد نوی از باور دکم کو دیسا ام بیژن د روجکی کرد ویتشتی و قبول نکن د ببنا عالی کی ببنا برای کی هلبت ده هرگام ناکو کی جی هبه لی اول بجارتن جی د وک ین بره تو تشتکی جبو کردان نه دیسا دولت ترکیه ده هنکی بین خفرکه خلق خفرکه و دیسا وسا دوام بکه جبر کو دی جونتا عسکری نمانه دی جونتا بوی آوای دی هر جاری یک بچه یک وره ام لور اگر تشتکی داویه دا ایتا تنه و ام در باز خالا خواهی دودیا ببن وای میوانی میدن جهاتیه لحویا میه امی ویجی بگرن استودیوی بله خیراتن که محمد کم لی از خوازم دسته جمله دیجی سر مسئله هلبجاتنا تایبت هنه از بیجم که ام کرم که دوار کم تماشاوانه مجی و مراقب کن مثلا هدفی و وان پارتیه دنه و حق پاره و تاورن پاکه بچکی همه حساب دسته جمله بیجم جبو که وره زلال کرن تقریبا سه هلبجارتنه که مثلا وقت هلبجارتن تی روزه و مثلا اتفاقات تی روزه و تقریبا 2015 بو هلبجارتنا 2015 موک پاک ما او طالب کربو هدفی وی چاخی که ام بهفرا سر هنک پرنسبا لحف بکن او پرنسبه مجی معرف کم زیدت کاره بیجه همه چرچوا او مثلا طالب عاجل بو وی چاخی موان ملحف کر ما پروتوکول جی چه کر مخابن هنک تسیر الوان کرن که دز پروتوکول اخو بردان و بیمه چون بیانات اخوی هلبجارتنه اشکره کرن خواستن گوتن ورن ام پارلمانتر فلان بیوان خبر مجی ما گو نه یعنی پارلمانتر مرد کاره خبر دل بری پارلمانتری پرنسبه ما هبون که مسئله الهف کرو و بی و بن پیکر و چولان کره دلاکر مثلا وقت البجاتنا هرمی داجی همان تشچه بون دیسا عینی بوه مسئله وی چاخی ما سه چار پارتی کردستانی به هفرا اتفاق کرد و ما نامزد سر بخوال سه چار بازار باکور کردستان درخست
ve hilbijartinê jî HDP dîsa HDP û hevalbendê xwe hatin taleb kirin me em hev bibînin, me hevdîtinek kir. Li Pakê hatin me hevdîtin kir, me aynî tişta got. Yani em Partîkî Kurdistanî ne lê hilbijartin me alaqedar dikin. Eger ku li ser mesela sê xalê giring me got, yek jî em ê ser çi li hev bikin, me pêşniyariya xwe got. Ê di duwa em ê bi çi awayî bidin meşandin vê hilbijartinê. Ê Sisiya jî mesela temsîlê bû. û me got ku heft sal pênc şeş sal berê di hilbijartinê de me li hev kiribû ji bo çi ew xerabû. Me wek me bi nivîskî ji wan re van pirsa kir, me got hûn jî bi nivîskî bidin me ji ber ku em axaftin dikin, axaftinê jî piştî hilbijartina tên înkar kirin divê raya giştî bizan be. Ewana jî aynî tişt gotin, dora wî çûn hatin, bersîva me nedan bi awayê nivîskarî. Gotin xwestin vê paşiyê gotin em ê van talebê we bidin berçav, me rên siyê edarê da bava wetin siyê edarê bû, siyê Nîsanê bû. Ew ka xwe li Enqerê bela kirin, tu talebekî wan nedabûn berçav. Dûra gotin em ê werin li Kurdistanê tifaka kadinê çêkîne. Baş em ê tifaka çi çêkin? Tifaka piştgiriya partiya çapa kes. Yani tifaka piştgiriyê me got nabe. Eger tifak bikin ew ê dikevin hilbijartinê, em bi wan re tifak bikin û ser nirxên çareseriya pirsa Kurd ku em bibine Meclîsa Tirkiye, em ser wan nirxa divê li hev bikin û derbasbûyiyê da jî me çikiriye. Werhasil têkiliyê ewan bersîva me neda bûye away têkiliyê me qut bû. Em sê partiyê ku demek dirêj me bi hev re tifakê me hebûn. Pak PSK û TDK tevgir, mixabin PSK jî vê carê çû bi wan re tifaka çêkir. Tabii ew tifaka demokrasiyê Kurd e çi ye navê vêga tam nabîranin. Ew em ji wî re nabên tifak, em bên piştgiriya ew kê. Yani tifak bûya ê ku dikevin hilbijartinê me bi wan re tifak dike, ne tifaka hilbijartinê dike, ê piştgiriyê dike. Mixabin em çûn, me û Pakê jî pardon, Pak û tevgêrê jî biryar da ku li gor van talebên acîl û li gor bername Kurd û Kurdistaniyê ê ku hilbijartin bi dest xistiye bes Hekpare lê Hekpar jî heşt sal e tenê di dema hilbijartina da xwe nêzî van Partiyê Kurdistanî dike û di vê dema hilbijartina niha da jî ewan xwestin bi me re tifak bikin, me civîn bi wan re çêkir. Me got ku yani tifaka hilbijartinê persekî ji tifakê netewî demokratîk e. Heger ku em van tifaka bi hev re berdewam bikin, hûn bersîva me bidin, em ê ew bikin, ewana bersîv neda. Paşî çend roj berê Kekduzgun serokê Hekparê got em berdewam bikin. Werhasil em dirêj nekin ji bo xalê meydina hene. Me wek Pak û tevgir biryar da ku em ê dengê xwe wek partî dengê xwe bidine Hekparê lê em ê bi wan re tifaka hilbijartinê û di qada da ya jî di tespîtkirina namzata da bi hev re nebin. Em ê bes dengê xwe bidine wana ji ber ku ew talebên em bas dikin di bîldirga wan û di bernama wan de heye. Em ê dengê xwe bidine wan. Spas belkî dirêj bû biborin. Carek binçkek Mihemed re bi xêr hatin dikim. Belê. Birêz Mehmet Tanrıverdi, tu bixêr sera serçava re hatî. Em ji bo bînerên xwe, ji bo bînerên Çarpel Medyayê bêjin ku Mehmet Tanrıverdi serokê civaka Kurd ya Almanya û her wiha di rêveberiya Diya Kurd da ye. Mijarekî taybetî heye peymana Lozanê ku îsal sed salê wî temam dibe. Hem li Ewropa hem li welat hinekî kar ji bo wî hene lê Diya Kurdê karê wî taybetî hene li ser vî meseleyê û her wiha rêxistinên din jî ya jî pêkhateyên din jî li Ewropa li wî mijarî da aktivin hinekî kar dane pêşiya xwe. Ji bo me got em di vî mijarî da gazî birêz Mehmet Tanrıverdi bikin bire hinekî behsa karên xwe derbarê Lozanê da bikin.
و هروها لأوروبا تشد به و جوالات جي تشد خوازن ويجي جمرا بيجن برا بارتي وريخستنين ولات بگشتي سرانسري كردستاني ببيسن كو دوي جبو في 7 ساليا كو تمام دبا لوزان ادي او كي خود قدينه كادوي كرتشبكن و هروها جا اوروبا تشتخوازن و اوروبا جوان تشتخوازه هناكي بعساوي بكا و باشجي اجاب منا سر تعبان من مجرد نجي بيراباغفن اجرنا امي بيزنس ترى غربه كلام كيك ما تبخيرات gelek spas kek Mirza ji bo wê ez dawet kirim û ew imkan dame ku ez ser navê Diya Kurdî biçek agadarî bidim prosesa ku me daye pêşiya xwe silav ji bo mamoste Qasim min we gudarî kir ez biçek derek hatim belê îro bi alîkariya yani bi devê parêzerên me li Amedê di parêzer wezîfe dawan me wek rêberiya Diya Kurdî me wekalet da di parêzerên Kurd prosesek dest pê bikin dawa dijî dewleta Tirkiye vekin ji bo mafên Kurda nehatiye danin û bi peymana Lozanê wek wanî zivan bi münasebeta 100 saliya peymana Lozanê mafên Kurdayê ku nehatiye danin em mafê xuyên demokratîk ek mafê me ye em gor qanûnên dewleta Tirkiye gor qanûnên navnetewî mafê xwe bixwazin me xwest prosesek dest pê bikin hûn zanin 24 meha tîrmexê 100 saliya peymana Lozanê jî dibe û heftiyek bêt li Tirkiye hilbijartin heye me bi alîkariya her du parêzerên xwe ez karim navê wan zî bêjim ji ber ku tiştek demokratîk e Hişyar Özal û Rıdvan Dalmış endamên baroya Oknasên Amedê ne me 5 rûpel serokkomariya Tirkiye ji ber ku serokkomar mesulê hikûmet heye me dilekçek daxwaznamek me da hundir do bi awayekî taahhütname me şand Ankarê îro yan sibê dikeve destê wan û îro zî pêşiyê parêzera daxuyaniyek ji bo çapameniyê belavkirin sebeba destpêkirina vê prosesê bi navê ber ku me wekalet da wan û piştî nîv rozî me wek Komîta Rêveberiya Diya Kurdî me agadarî da rêya giştî armanc ew e ku em dixwazin yani wek Konfederasyona Kurdên Diasporaya Diya Kurd wek we anî zivan bû ku dest serkirina mafên peymana Lozanê da bi dawî dibe û gelê me mafê çarenûsiyê ku di hiqûqa navnetewî da hatiye destnîşankirin bikar bîne wek me di agadariya îro da zî anî bû zivan biryar da ku serî dadgehê bidin nivist diçe dikeve destê hikûmetê wek formel em zanin ku biryarek ê negatif be lê em dixwazin gor hiqûqa Tirkiye serî dadgeha îdarî bidin ew zî li Ankara'ya yani hiqûqê Tirkiye navnetewî em dixwazin dawî bînin û piştra mafê me hebe ku ji ber ku Tirkiye yani ihtimalek mezin ê red bike em ê bînin dadgeha Ewropa û Komîta Navnetewî û rêxistinên cîhaniyek hene mafê xwe bi rê ya demokratîk bigerin wek gudarên me hûn zî zanin yani gor peymana bi peymana Lozanê mafê me hatiye pêkirin lê gor peymana Lozanê zî hin maf hene dewleta Tirkiye nedane me yani inkar kirine em wan zî dixwazin wek li peymanê da Tirkiye zî îmzekiriye ji ber wek taraf e kesên ku olê wan ne Mislimanin
يعني إك غيري مسلم ناوان دا كرد زي هنا ما في وان هيك بزباني خو ببيفن بزباني خو دولة غزمة وان بك يانزي إمكانا دينك وزاروكي وان بچن دبستاني وك أرمينيا وك يونانيا بجي إن دبستاني وان لتركيا هنا لي أو ما في ندان كرداش بركو كرد إزدينا كرد جوهيزي هنا لكردين إزدي زباني وان كردية ولا يزديتي لتركيزي واري رسمي دا تيناس كرن لي زبانين كردي تما في وان نبوية يعني اف بيمانك تركي مذاكرية بيمانكو ببيل كرية يعني او ما فين كردايك هي او زينة دانا امي وان بأليكاريا زبان زانا ديروك ناس و كسن بسپور اك نویساندنه میوانزی وک عیناق یان بسپور شانی بدن و دخوازن چاپمنیا جیهان دا به مناسبت 100 سالیا پیمان لوزان دا به مسئله مناقشه بکن و روژه ببینن سروی ایرو دسپیک بو چاپمنیا کردی نویساند يعني وك كر خبر همام حمية لهذي دكم روجن بيش لشابا منيا أوروبا يدا بكونفرانس سو بسمينار رازي سميناري كن لوزاني يورن يعني داوية مهاقولاني سرما حزيراني قلق چالاكي هنا لشتوكهولم برلين لباريس و لبايتختن ولاتن أوروبا يدن چالاكي هنا من الويد ريزي بينن زبان و تيخن روجبه بله وكيدن تشالاكيين و لأوروبا بيجن جناب تبعسكر لباريس دي كونفرانس ببا لستوكهولم كونفرانس ببا لبرلين و برياردايات كونفرانس ببا هروها للوزان جي دي كونفرانس ببا لمقابل فيا ولات تشتكي نابين ياجي نابهي سنج ولات قالوا هاي وبيوندي وبوان هي تنايا بالسرانسري ولات بجمنكو باشور ياجي باكور تني حمية قالوا بيوندي وبقشتي بوان هي يا تنايا اگر هي چاكيا اگر تنايا چما تنايا استخدم اگر بكاربي بعصاوي بكي چمکی اف کارا بتنی لأوروپا تیرنا که وقت چا جناب تبریجه و سری مجبور و چویا گلی جباکور کردستان جدیاربکری و گلی کریه کو ایرو و گلی کریه دوی هنک تشتلوه بن هنک تجیل ور بن و باورا گریدای بن وکی دن کردستان تشتکی پیوندیه و سا بگیشتی جبوان کارا باورا هیا یا تنه يعني هاي مج هف هي چالاكي زيادة لباكوري كردستانية بيجن بيمانا لوزان زيادة جبركو روجبونا تركيا يانزي 100 سالية تركيا تيوه بيروز كرن ببشكل زي بتركيا باكري داي يعني تركيا بيمانا لوزان مثلا مسلزي هي آخان كردستاني برشي دنزي هي لي زيادة بقريداي باكوري كردستانية زيادة gerek partiyen و ريخستنين دزگين كردستان باكور بشك چالاك بن تشتك بكن لي زورزي هي امزانن كو تعدا هي باكور كردستاني لي مخابن يعني غور اغا مزي نزاني بو يعني كم دعوة لدجي كومارا تركيا وبونا جبو ندانا مافي وان يانزي بو بيمانا لوزاني يعني دفكرن راستي تشتك نخوش لي ما 100 سال يدرباز بمكو كرد بزانبن او ما في وان هي جبركو يعني مثلا حقوق ابنافوي تركيا gerek حمولاتين تركيا دعوة بكن ميجن كردكو باسابورت انزي ausweise identiteta Türkiye de berek hawan da او karen سري لي بدن ما وقت ريخستن
مافی می بسانینه لی اندام کمیته می ریبربر یانزی اندام مجلس دیا کردی ایک همولاتی ترکیه نه به ما قنال وان بله مراجعات کریه به دعوی و دکن به پروسسی ما دست بکریه لی وک ریخستن ام جرا خودی درتین دعوا دیا کرد دبینن yani dava hatine bekirin em bêjin gelek mafên Kurda nehatiye danin lê dijî Lozanê yani 100 sal derbas bûye hukuknas yan parêzer dîrokras ranebûne ku dijî kovarê dava venekiriye em zanin zehmetî heye hemolatiyên Tirkiye ki li Bakurê Kurdistanê dijîn devletê bi zorê here ser wan ê bixwaze malê wan ji wan bistînin yani nijadperestiya dewleta Tirkiye strukturek wî heye em wê zî zanin lê dezgehên Kurdan li dervî zî hebûn heta niha demek qismetê me bûye 100 sal derbas bûye ez hêvî dikim ne tenê ji bo manşet û xeber be em bikaribin encamek zî jê bistînin ez werim ser فرصتك ميرزا چالاکیا لوزانه ام زیاتنه دعوت کرن دزگه کردی سمینرک ده دو اوتیلا کنزی او کوشکک پیمان هاتی امزا کرن همیز هر متداد بشتار بن او پروسسک مدس بکریه امی بحثاوی بکن دیتنه خو بیجن انستیا کردی لپاریسی لوزانه او دیده ما حزیران سمینرک بدن کمیته ریبربر آدیا کردی دیده بشتار بن دیتنه خویی بیجن هن حاضریان کنفرانسان جبر که حتی ماه اکتبری دوم بکن بیجن 24 ماه ترمه و خلاصنا و حتی داویه سالزی چالاکی ببن پایتختن ولاتن اوروپا حاضری هیه لی کنکریت آمده و لانقره و استانبول چالاکیین دزگین آن پارتین کردستان باکور کردستانه چنه ام نزانن هین ندیاره از هیوی دکم روژن پیش کنکریت بن و امیزی علی کاری وان بکن بله لدياربكر بلا اوكي وسا بروجيكي وسا هي كود بیا د مهاگولان دا 16 مهاگولان دا کنفرانس کی مزن چه بیا جالی پارتین کردستان لجبر او کی هلبجارتنه و هر وهاج او کی ارتهج حتی پاس خستن yani ma pişti هلبجارتنه اجا pişti هلبجارتنه کنگ چبکن از وقت ام نزانن دبک میوان من کی قاسم ارگن بزن بکا کنگه وقتی ویلی ازانم که او که وان زووا هیا که چند پارتی و ریخستن به هفرا او که کنفرانس که وسا او کربون بله که قاسم پرسته یا جل سر او که تج محمه هیا یا تنه جمعت تنری ورده هیا یا تنه باور کم که محمد جبر او که چو بام خیانا کنزان نه جا اکران درکت یا جی نزانم yani براستی لوزان yani em bejin bu tnebuna kurda indi em nebejin hebunu tnebun bu tnebuna kurda o vakit Muhammed jibas kırdı jarekden em spasiyavi o diya kurd etkin براستی دستپیکک باشه em vak mesela em vak Parti Azadiya Kurdistan'ı damezrame hayanaha hemen her sal em de salvegera vida konferans açetkin hem Bakure Kurdistan'ı hem İstanbul'e le İzmir'e metçekir gelek akademisyene kodvi karida le koline wan hebun mawan hani le tabi vakit Muhammed bahs kır pişti ve saate devem teoriye derkevin vak pratik destbavejin vi kari jberko سب ساله او که ویجی بطال دبه حکمی ویجی باورد کن بلکی بطال ببه لی بطال بونایی اوه که کسین یاجی ملتین یاجی ولاتین که جوه لوزانه جوه پیمانه با اواکی نیینی قسمت خواستانه دبه اوه که ملت رابن سرفیا yani جارك ديسا باور شاش مهبري بو جوينكي ماجي تشي بو محاضريا كو
2023 بكن سالا لوزانه بو كردا خبات هنا يعني اما وقت باك جي هي وقت حمي بارتي كردستاني را تكليه ما هنا كوميسيونك جي آوا كربو او كوميسيونا ortak ve hedi ji lozane ko hem konferansa hem jî wek pratik xwe pêşandana dikaribe tiştek çêbike yani divê êdî ev mesela lozane ji li Bakur taybet li Bakur ji salona derkeve û derkeve ku wek millet em wek Mihemed jî bas kir yani tiştê ku me bi dest jî xistiye em wana nikarin di pratikê de bikarbînin كمان تشتي مبدأ خستيه مان خن براتيكي يعني براستي يعني حتى نهاكك محمد بحث نكربو من بخواجي نظام يعني كيمنته وياجي جروب نه مسلمان وي ما في بدس خصنه وي ما في خب كارتين دنا كومارا تركيا دا اللي وقت ويجي باسكر جروبك كرد هنا كنا مسلمان ازيدين او طيبت جي زمان وان ji hemî zimanê Kurdên Müslüman û ya Elewî paqiştir ed mesela Kurdiyê û axaftin û nivîsanê da jî lê wî karê wî mafî bi dest nexistine wek hûn dizanin yani bi rastî yani 100 sal berê parvekirina Osmaniya da ev lozan jî perçekî ji wê parvekirinê ye di eslê xwe da her kesî divê parvekirinê da maf bi dest xistin مخابن دوێ دەمێدا سەبەبی gelek hene ku Kurd wî mafê xwe bi taktîkên Tirkanî neyînî ya xapandeko Kurda hatin xapandin wî çaxî wê demê da terefekî mezin Tirk bûn ji aliyê mesela parvekirinê û damezrana Cumhuriyetê ve aliyê de jî kesên şerê cihana yekem da taraf bûn taybet Brîtanî bûn. Brîtanî jî ser mesela petrolê nizam wê zamanê me mîne nemîne ji bo mesela berjewendiyê xwe û mesela petrolê û mesela Rûsa û mesela daketina behra spî û ji bo wê coğrafyaya destê xwe da bihêlin hanîn ji Ereba da 20 dewleta çêkirin ku her konekî ji wana dewletek çêkirin mixabin ji milletê Kurd ra di wê lozanê da tiştê ku gotin înonî tê gotin ku înonî gotiye ez delege nûnerê hem ê Kurda hem ê Tirka me Kurd ne milletekî kêmnetewin em du milletin wê ev dewleta me ji du milleta ava bibe ji Tirka û Kurda ava bibe ez dîsa mînakek bidim ez herga vatê Tirka ra vê mesela bên Kurd çi dixwazin münaqeşe dikin em birayê hevin dibêjin ez divê da vê anekdot bêjim min jî em bêjin dibêjin herî zêde mînak ew nîşandin şerê Çanakkale nîşandin birên şehîdê me hene me hevra Tirkiye xelas kiriye me şer kiriye ez jî dibêjim me li hemberekî şer kir dibêjin işte Çanakkale giranî İngilîz bûn ê baş e piştî wî salekî İngilîzî di mektebê Tirkiyeyê da bû zimanê resmî û Kurdîtî tev yasak bû dev jê berde perwerde Kurdîtî bû ku peyvek Kurdî bû sebebê hem cezayê pera hem cezayê hepis biratiya me û Tirka jî hev qase li wê lozanê mixabin înonî û Tirka Kurda hanî lêstekê hinek milletê din mesela Ermeniya xwestin ku di wir da ew bikin mixabin mesela peymana Sewrê jî betal kirin di Sewrê da gelek kar bi destxistin hebûn Kurd wî meselê da jî zav li paşin niha lozan hinek gelek înkarkirina Kurda heye lê Sewrê da gelek tiştê bi dest xistine hene Kurd rojek behsa Sewrê jî nakin nabêjin çima we wê peymanê îptal kirin me demek tiştek hebû mafê me hebû çend wîlayetên mezin di navê Kurdistan bû fermî dixwazim vî bêjim ku dîsa em spasiya Diya Kurdê dikin lê diyaloga Diya Kurdê û Bakurê Kurdistan bi hev re hebe mesela em ez îroj Diyarbekir vegeriyam ez Diyarbekir bûm ez niha Stenbol'im eger xebera me hebiya me dikarbû wek Partiya Azadiya Kurdistanê piştgiriya wan hevalên awqat bikira ku piçekî dijî geştir bibiya divê ji vêga pêva têkiliyê me xurttir bibin û çawa li Avrupa konferans çê dibin li Bakurê Kurdistanê û li Avrupa jî heya mimkin be tiştê pratiktir em bikin yani
دكولانا دا ام قدي دركبن حياة ممكن به ام كردا بكن بشتغري في او كي لوزانه كو نحقيل كردا بيه وما في بدست خستنه وان ما فا براتيكي دا بكار بينن و تشتي كو هاتنا انكار كرن جيل همبر وان مادا دركبن كو انكار هاتيه كرن پشتی جمهوریت کرد دولت و برپرسیار دولت ترکیه هر تشتی کردا انکار کرنه نه تنه انکار کرنه جبوت نبونه امحا کرنه اسیمیلاسیون کرنه و 100 ساله جی هی بردوامه و تشتی کردنه بالکه جی بیجم و ببرم که چند جاره از اردوغان گداری کم او بخود بیجه ام لوزانه قبول ناکن ام وان سینورا قبول ناکن شونا كرد رابن بيزن ام لوزانه قبول ناكن ام وان سينورا قبول ناكن او هي دولة ترك قبول ناكن ابجيش بوما براستي جيكي مخابنية اسپاسيا وقت بله برز ممت تعریف verdi اگر تشتکی لسر بی مجاری تو لی زیده بکی کرم که بکی اگر نه تو آزادی تکاری بمینیجی و بچیجی بله gelek spas leborine dixwazim gavatin tiştek teknîkî hebû dengê we dihat min lê ez ner live dibûm. Mamosta Qasim yani ev destpêka îro ew agadariyek me bo çapemenî û raya giştî belav kir tiştek teknîk bû ber ku doh dîlekçe bi resmî çû û îro me xwest ku raya giştî agadar bikin lê peywendî gerek vê şûne dest pê bikin ji ber ku kar zî heye pêwîst e parêzer serî li dezgeh Kurdî din partiyên Kurdiya ziyaret bikin agadarî bi rewan û alîkarî ji wan bixwaze ji ber ku ev prosesa dadgehî çek êvaj o yani gor wextek şîre lazim em gerek hin belge û dokumenta bi ser kanalên parêzer bigênin ciyek em dixwazin em li wan dawa dikin em ê bigên wê derê yani min xwest bêjim ku alîkarî ê were xwestin û peywendî û danûstanê gerek çêbe rojên pêşme. قالوا تشتكي برسكم مساعدات كي کرم که بله يعني acaba marif kampanya ki dilek çaveke yani her Kurdaki ko ve mesele bixwaze dava veke vek ferdi yani tabi ferdi ko dibêjim dibe ew kebe organizasyona kebe le marif haya mümkün be em bêjin 100,000 Kurdê Bakur ew dilekça we daye wek şaxs jî bidine dewletê tiştekî wat çawa ve kafeyde bîne neyne ya jî kampanya ki wat çawa ye Yani kampanya hertim başa. Kampanya gerek be tesir bu be evakuye hebe efektif be. yani Kariye baş no- hebe. Hem hem welatiye Türkiye mafi ve heye ku yani evi ku mafi wan fikir dikin ku hatiye xwarin dava veke. بله Li ev kare hukuk nasa ya hukuk nas gerek bir werin agadarî bidin ve hûn hukuk nara qisa bikin lê alîkariya kampanya tesîrê wê gelek hebe bi her awayî yani ne tenê formel dilekçekti bişinî Ankara'yı piştî çarda roja ret were û ti serî dadgehê de qapaq be gerek semîner werin danîn û kampanya werin ew kirin îmze werin berav kirin ekspert ser vê fikrê xwe bêjin dokumenta vekin madeyên ki Lozanê hatiye ew kirin sewr çawa û we behs kir derewê İsmet Ünî çawa xel xapandin ku wekî tarafê Kurdazî were qebûl kirin gerek mere bana bi destên eksperta bi kanalên eksperta bînin ekrana û raya giştî zî agadar bike û xelkê Kurd zî îqna bike ku bizanibin ku ew mafê wan e û alîkarî ji wan bistî. بله بله gelek spas em vî mijarî diqedînin em ê derbasê mijarekî din bibin mijara me sisêya ye me gotibû mûsliğên petrola Başûrê Kurdistanê hê jî dest pê nekiriye hatiye girtin hûn dizanin ji demeke pêşiya meha nîşanê da li Fransa Iraq wek dewlet serî li dadgehê xistibû ku Tirkiye ceza bike ji ber ku Tirkiye peymanê navbera xwe û Iraqê û ê navnetewî ew kiribû îhlal kiribû
و ji başûrê Kurdistanê li gor gotina wan gayrî qanûnî petrol dibir ku ji 13 avanê 10 sal e wisa kiriye û di mehkemê de helbet ew ki Iraqê bi ser ketin wek hiqûqî bi ser ketin lê Tirkiye jî îtiraz kir lê divir da çi bû dîsa ji bo Kurda bû eva nêzîkî me hûnî vekiye muslixê petrola wan hatiye girtin tu dahatekî perejwan ra tune û dewleta Iraqê jî ew ke çiye navê wî pere jî ew nake wî pere jî wî zirarî jî nade lê dibêjin mehê nêzîkî 800 milyon dolarî zirara wan biye eva jî nake û do jî dîsa wezîrê ew kê petrolê Iraqê derketiye dibêje em hêvî dikin em hatine heta dawiyê melhev kiriye em hêvî dikin vî meha ha dê petrol carek din vebe dîsa bi Tirkiye re lihevkirine îja çawa lihevkirine ez wî nizanim mêvanê min eger Birêz Qasim Ergin li ser vî agadariyê wî hebe keremke Ez bawer dikim kek Mihemed dixwaze derkeve ka hûn rê ne eger dixwaze derkeve dikare xatir bixwaze dikare xatir bixwaze û derkeve gelek spas dubara ji bo we û serkeftinê dixwazin ji wara xwet ve heta carek din belê gotibû ji xwe eger bixwaze bimîne sersera serçave eger dixwaze biçe jî oxira wî xêrê be em ê carna wî wiha nerhet bikin di bername da her carek ku me tiştekî bihîst em ê gazî wî bikin gelek spas ku hatiye û mala wî ava oxir be serçava belê bi rastî gava din me bahsa Lozanê kir ev petrola Kurdistanê biye bela serê Kurd û Kurdistaniya ez carek çûme Kerkûkê hê zû daye yanî Sedam hê nû ketibû ew der ketibû evkê me got herin ziyaret dikin yekî Kerkûkî nasê min hebû dihat Hewlêrê berê da jî ew nîn bi siyasî zêde got mamoste wele got ev xweskan Kerkûkê peşkek neft tune biya û em ne di vî halî da bûn yani dewra Sedam da nefta herî mezin li wir derdiket lê ji ber ku herdgav dibû ku ew derbikeve destê Kurda Tirkî dibên ya tı ya tirmek li wir tune bû hê derabê dikanê wan texte bûn bi çengela digirtin û vedkirin dixwazim vî bêjim yani mesela ji xwe mesela Kurdistana başûrê Kurdistanê û hikûmeta Iraqê ew jî mesela neftê ye yani bawer dikim ev mesela vê mehkemê jî sala 2016 filan e wî çaxî navbera merkez hikûmet û Kurdistanê gelek xerab bû ew mafê Kurda û Kurdistaniyayê ku ji ber destûrê bi dest xistibûn hikûmeta Bexdayê wî mafê wan asteng dikir û binpê dikir wî destûra Iraqê li gorî destûra destpêkê ku Iraq û Kurdistan li hev kiribûn ew bû ku sedî hevda bû hevda û kisûr bû ji hatina neftê petrolê gere bidana Kurdistanê maaşê mamûrê beşek mamûra û ê pêşmerga jî gere ji hikûmeta merkezî bihata wî çaxî navbera wan nexweş bû ne perê neftê didan ne maaşê wan didan Kurd mecbûr man ku ew jî li gorî destûrê ku wetê ev bikarnên ew bi xwe eboriya xwe bi pêş bibin ew mafê wanî destûriya esas wî çaxî di dervayê îcaza hikûmeta merkezî da wan dest pê kirin ku ji bo debara Kurdistanê pêş bibin û xwe bikin ser rêya Tirkiyê petrolê şandin dervayê welat yanî îxrac kirin wî çaxî mehkeme vebû lê niha ev demeke ku ser vê meselê li hev kiribûn tevayî wî ew mehkeme berdewam bû mehkeme jî di lêhê merkez hikûmetê da ew kat ewan heftikî berê bû jî min gudarî kir di rûdawê da gotibûn ku me li serî li Tirkiyê daye ji bo ku carek din vebe yani ne hikûmeta herêm hikûmeta Bexdayê do bawer dikim berpirsyarekî hikûmeta herêmê gotin heya niha me nebihîstiye ku fermî
يعني دروين درخستن بغداد لي تابي نفسها كردانها أو كردستان باشور نفسها خو بإخراجاتها بترول دستينة هم حكومة الدولة داگر كر هم جي حكومة هرم شيء حكومة بغداد هر چقا بیجه جی حیا ممکن بیج بو کلوه داره پروبلم در کبن تابی وقتی نفته نفروشون مرکز پرانه لوی کردستان پروبلم عبوریج در کبن و هونجی دزانن مثلا دوان سال داویدا پروبلم نافخوایی هی یا پدکی یا یکیتی هی خوازن وی درجی مازنتر بکن شر بنابرا کردارا درخن کو بیجن اشته پدکش خورا پترول دفروشه و نظام یکیتیش خورا دفروشه و آلوزی کی داخل کردستانه از بیجم مسئله اوه لی فروتنا نفتا کردستانه دا برجواندین اوروپایی و ترکیه جی هیه و از باور کم دمکی نیز داوی چاره سر ببه او مسئله نفته دنگه و نای؟ بله gelek spas şfa berpirs Bagdad ya devlet Irak irodîsa beyanekî de dibêje inşallah divî mehîda yani hê wek cenabê te got heftekî 10 roj berê got ev hefte dê me serî lê daye ji bo Tirkiye me name şandiye em ê ew kê bişeynin lê îro jî derketiye dibêje inşallah divî mehîda مو هولير ملهف كريا ان شاء الله في مهيدا او داس بك ام هيفيد كان كو داس بك لسبب هلبت سبب وقت جناب تقول مثلا كردستان تيكشونا پیمانا اوتونومیا 1970 دودیا جی دیسا مثلا کرکوکی بو مثلا پترول بو تيكشونا یاجی بسرنکتنا با اواکی اوک رفراندوما 2017 جی دیسا مثلا کرکوک و پترول بو و ایرو جی دیسا مثلا کرکوک یا جی مثلا پترولیه اما جی زو البته دولتین که تیدا برجواندیه وان هنه وک انگلیز و امریکا و نظانم ایدنا حتی وانا بخوازن که پروبلم درخن یا جی تیدا اوک درخن ده مثلا جی هر وها بیجن مثلا نبرا بغداد و هولیره لی اکو سیاست باش زانن اکو باش دشوپینه اکو روشهجی باش اوکتکن اوانا زانن که مثلا هولیرو بغداد نینه مثلا دولتین کلوه آنها شریکی وی پترولینه یا شریکی وان دهاتانه مثلا دیسا جویته ام هیوید کن که دمکی زودا با لحف بکن و کردستان جی باشور کردستان جی بکوه روشکی باشتر و ام وی مجاری جی اگر تشتک دن تنبه کت لی زیده بکی ام وی درباز کن نه تشتکی ام زیده بله برام دو سرکومار ایران ابراهیم رئیسی لسر داخوازا یا جی لسر وخواندنا بشار اسد دو چو شامه که پشتی 13 سالی جار عولیه دچه شامه و لویجی هلبت سببی گلکن سببی جوان دانوستاندنین که دولت عرب به سوریه را جاردن دست پی کرنه هم سببی اون که هیدی تخوازن او دولت سعودی و ایدنا تخوازن که ایرانی لدربا بهیلن ایران جوی جبوخه باش نابینه قبول جی ناکه زوبزو ناکه حتی مثلا به ترکیه را که خواستن ترکیه که خواست به شامی را لحف بکه به بشر را لحف بکه سریده ایران تنبو باشه ایران زور دا سر چو کت نواوی پیمانی دیسا کت نواوی پیمانی جی لی ایوی داویه به پرانی مثلا دولت عرب مصر و سعودی و ایدنا نهات خوازن بشر جاره کی دن بخنا ناو یکیتی عربا و ریلی وکن و ورم بکبن ناو سوریه و بخوازن ایران جی دور بکبه لی دیاره که بشر
پێویستیە وی هەیە gelek ئەوکێ هەیە بە ئیران هەیە هەم مەسەلا مەذهبیە شیعاتیە دixwazin ئەوکێ شیعاتیە لێ بهێلن û zêde jî bikin û meselê din jî ku îran dixwaze wek ewlekarî duê da bimîne ji bo ewlekariya xwe jî duê da bimîne û zêde bike û ew dizanin ku dê ev şer heta dawiyê wiha neçe ji bo aboriya xwe jî li wê hinekî ew ka çê bikin ku dê sibê dest pê bikin bîne çê bikin dest pê bikin av bînin nizanim bengeha welatê wan dîsa daynin ji bo wî jî îran carekî din bi gelekî wezîrê xwe dîfaê wezîrê plandananê wezîrê nizanim petrol û nizanim çi hemiya re bi hev re İbrahim Reîsî do li Şamê bû û îro jî dîsa ewkê wan dewam dikir îca ji vî pêda ez ê bêlim ji cenabê te re cenabê te eger li ser wan tu gotinê te hebe ya jî agahdariye te hebe ku hinek behs bikî dê gelek baş be. gelek spas wala yani li gor min tespîta min ez dibêjim yani ji roja ev komara İslamî hatiye damezrandin û heyana armanca wanî sereke ew e berê dema me şorojgerî çepîtiyê de me digo dewrim îxracî hebû îlkekî wisa ji Tirkiyeyê re digotin niha ev jî terorîzm îxraciyê wan heye yani ew dixwazin bîr û baweriyê xwe îdeolojiya xwe li hemî dewletê Müslüman bikin îktidar ne tenê di teoriyê de dihêlin di pratikê de jî van kara dikin hema çîkî ku alozî çêbibe ew dest davîjnê û bi awakî em bêjin wek hûn û temaşevan dizanin ku teqrîben demekî dirêj bû li Îranê serhildan hebûn ku digotin yani ewkekî wanî ji aliyê eboriyê ve ew bû digo em birçîne û alîkarî bidine terorîstê nizam orgutên dinyayê vana îdeolojiyeka wanî îraniya ew e ku ey niha Rêveberiya İslamiya Cumhurî ku bi awakî fermî ya jî nefermî bi her awayî dixwazin destê xwe têxin nav dewletên İslamî û îdeolojiya xwe li wê derê bînin serkar di van dawiya da hûn jî dizanin dîsa temaşevan dizanin ku Tirkiye Rûsya û İran û Şam li Rûsyayê carek din civiyan ku ji armanca sereke mesela Sûrî bû tabii weka ku me got yani İran ne tenê li Sûrî niha li Iraqê ê ku mesela Kurdistana Başûr tevlî hev dike û heta 5-6 sal berê mesela îşgalkirina Kerkûkê û beşên Kurdistanê dinê mesela pêşkeşiya Heşdî Şeibî jî ew bûn dîsa aynî bu wê armancê li Sûrî ê ku piştgiriya rejima Esad dike yekî ji herî mezin ewin ya jî bi kanala Rûsa ew zêdetir li wê derê aliyê terorîzmê ve aliyê grûpê İslamî ve ew û sereke Tirkiye vîkarî dikin Amerika tabii aktorê mezin Amerika û Rûsya ne li wê derê ew jî li gorî berjewendiyê xwe dewletên xwe ya milletê xwe li wê derê ew jî xwe birêxistin dikin û taybet jî tiştî van salê dawî Amerika watê tişe cîkî heya mimkin e ji xwe re hinekî hevalbenda çê dike ji xeynî ku em bêjin eskerê xwe bibe li wir bide kuştin ya jî mesrefek mezin bike taybet vêga mitefîkê wan peyêde ne ew jî bi wî awayî dixwazin mesele pêşravin ya jî Sûriyekî li gorî îmkanê xwe li gorî berjewendiyê xwe ew bikin tabii İran car carna dikeve ewkê me wek we jî behs kir Ereb jî vê carê dixwazin ku Îranê bi tenê bikin Amerîka ji xwe dixwaze lê heya mimkin be rejima Îranê wê derê zû bi zû bernade ê mihîm ew e ku ji aliyê me ve giringiya wî ew e ku Beşar Esad dibêje heya Tirkiye ji wir dernê em bi wan re rûnanê ew tiştekî baş e yani ew wana wek dagirker dibînin ew xwe wek dagirker nabînin lê Tirkiye wek dagirker dibînin taybet lê Kurdistana Sûrî Rojavayê Kurdistanê yani li gorî min
رژما ئیسلامیە ئیرانێ ئەو کێ خۆ تژی کریە میادێ خۆ تژی کریە ئەو زێدەترین وێ مەجبور بمینە کۆ ڤەگەرە نافخەل وێ دەرێ هەنێک گاڤباڕێژە بڕاستیژی ئەو سەرهێڵدان هەنێکی جەسارەت ددا مخالەفەت و یاژی ملەتێ بندەستی وێ دەرێ وەک کووردا و بەلوجیا و یێدنە ئەس دەبێژم هێدی ئەو ji bo ew kêxwe li wê derê xurt bike wê bixe bite lê wê zaf serkeftî nîn be ji vêga pêvan ne li Iraqê ne jî li Sûrî çunkî rejima wan jî hêdî dikeve tehlîkê bes ji aliyê Kurd û Kurdistaniya ve hêviya me ew e ku ew ê ku niha li wê beşê Kurdistanê hakimin bi navê Kurdîtiyê ku ew bizivirin dîsa mesela Kurd û Kurdistaniyê bi kîra îtifaq dikin bira bikin bira ji bîr nekin ku Kurdin ê tên kuştin Kurdin ê wêran dibe Kurdistanê li wê derê ittifaqa xwe û enekesê û muxalefeta Kurda bi hem eskerî hem siyasî hem îktisadî bikin yek û piştgiriya hikûmeta Herêma Kurdistanê û rojavayiya û Amerîkayiya dagirkera ji wê derê derxin û ji xwe re sîstemeka ku li gorî talebên Kurdên wê derê bi dest bixin û kêmanî yanî wek federalî ji xwe re taleb bikin lê mixabin niha ji wê xetê dûrin heta ewane bi awakî em bêjin tabî PYD û PKK ji her revdûrnînin her çika hinek ew dikin neyekin ew kin jî lê mixabin PKK ji ber mesela Qendîlê tesîreka mezin a Îranê jî ser wan heye yanî ji ber wê tesîrê li Viyalê jî tesîrek li Rojavayê Kurdistanê jî tesîra wan çê dibe divê ku em der û dor destê xwe ji berîka Kurda derxin Kurd bizivirin siyaseta xwe ê ku zêdetir me eleqedar dike ne çûna Îranê Sûriyeyê çi ye ê zêdetir me eleqedar dike çûna wan çiqa li ser mesela Kurda hem Rojava hem li Başûr çiqa tesîrê wan neyînî heye em bi xwe Kurd li hev bibin xweyî û li wê derê em bêjin ew kê wan Îraniya û hemî dagirkera pûç derxin hem Tirka hem Farsa hem Ereba tevgerê wan pûç derxin em bizivirin mesela xwe em bizivirin mesela xwe navxweyî çareser dikin û xwedî li welatê xwe derkevin ew ê Îran ez dibêjim mecbûr bimîne zêdetir vegere welatê xwe li wir çunkî ew bi xwe xeteriyê dane دوی گوتنا te dawiyê de ez hinekî bi awakî din bêjim eger Îran roja ku wan grûpê xwe terorîst ji Sûriye ji Filistîn ji Başûr ji Iraq û ji Sûdanê kişe ew çax de Îran têk biçe yani dibe ew jî ew be ama ew hatina xwe zêdetir dide van terorîsta ew jî li birçî dimînin ew jî tesîr li hundirû jî dike ew çiqa serkeftî bin ne ew ke ew belê gelekî spas em nizanim qet pirs hene ya jî tune ne em hatin dawiya bername eger pirs hebin bira hevalê rejiyê ji me re binivîsînin maşallah divê pirs tune tevî maneyê ku ya bînerê me bi hemî awayî bi me re bûne ya jî qet nedane ew ê me ne pirsê wan tune baş e gelekî spas belê birêz Qasım Ergün cîgirê serokê giştiyê Pakê gelekî spas dikin ku hûn carek din beşdarê bername me bûn û me bi hev re rojevê nirxand eger hebe gotinê wê dawî ez bigirim paşê jî îzemê xatirê xwe ji beşdara bixwazim ez jî spasiya we çarper medya û hemî temaşevan dikim hêvîdarim me wan aciz nekiribe temaşevana û bername me em bêjin êjabek gudarîkirinê û carekanin spasiya we teva temaşevan dikim spas belê em jî carek din spasê birêz Qasım Ergün dikin û spasê hemî bîner temaşevanên çarpel medyayê dikin ku eva saet û nîvekî bi me re ne
وهر وها سپاسی هوالی خواه که رجی لپشت پردینک و اوجی حتی نه درده مدکشین بمرانه سپاسی وانا جید کم و جبو بینران دویجم حتی برنامه کی دن هنتا بهورا بمین خیر و خوشیه دا و بخاطره و